मुखार एकला बचावर चला एक लाख शेन शेन So based on that report of the Pudari, we called a newspaper reporter. त्याचे आम्ही स्टेटमेंट गेले. So based on that statement, we drafted a complaint on behalf of state, and we have registered offence under IT Act also and VNS, and we are arresting the accused. The accused's name is Soham Naik. He's from Madhegal, Kakoda. Section Section 294A of VNS and 67 of the ITA. available. No, not available. Arrest. Oh, it's formality चालू. साहेब अजून झाले टाइम लागलो कितें पॉलिटिकल प्रेशर बी आशिल्लें There was no political pressure. So I was waiting for any victims. And हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियर जो victims आहा जाल्यार आमचे फुड्यान एप्रोच जावपाचें. नाल्यार आमी तें जाय जाल्यार आमी तेंचे फुड्यान येता. ओन्ली जस्ट आमकां एक हिंट दिल्या बरोबर वी आर रेडी. मीन्स आमी कंप्लेन दिवपाक ते सपोर्ट करपाक येताय म्हणून. सो वी कॅन एप्रोच देम. नाव नाव पिक्चर जाता. आणि सेफ्टी पर्पज किती आहे